Miyoiba aikoina puk lamlakpa matamdadi apang-apangwa chaba, apang-apangwa thabak suba asimadi masana tabani. PUJA TOMARna paisagidamag amadi respectkidamakta ihan-hanba oina MMA da khongdaba haurakki. India maru oina UP, Bihar, Rajasthan na chingba state singdadi yum amada nupi pokpa haibasi yamna chawa polum amagumani. Masi hairurabadi aikoigi Manipur dadi nupi oibagi thagsi yamna wangkre. Puwari ne saki. उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लेबा बुधाना विलेज लेबा जाट फैमिली अमदा अहुम सुबह नुपी मचा अमोइना पूजा तोमर दिसंबर की तांग मंगा 1993 दा पोकी जाट फैमिली दा नुपी अमा ओइरुबना लेकाइना मरी मताना अमदी इमुंग मनुंगी खुरौ अमगुमना खनके मरु ओइना जाट कम्युनिटी दी नुपी ओइना पोकपसी यामा थीना पामनते अदुबु हौखिबा जून की तांग मापन असदा पूजा तोमरना लौखिबा खोंगथांग अदुना मियामगी वाखलोन अदु पुंगहोंग होंगनकी इहान-हानबा इंडिया के नुपी फाइटर अमना अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC दा माई पाकिबा अतु नतना ओक्टागोन दा माई पाकिबी इंडियन अमसु ओइदुना अनोबा पुवारी अमा इबंगकी मसिगी माई पाकपा सिबु महना माकी ममादा अमदी मरैबाकता कतोके अमदी असुमना हाइके मसि आइगी माई पाकपा खनते मसि इंडिया की अपुनबा अमदी MMA की फेंसिंग की अमदी मफम असिदा चटपंगम लोय खलिबा फाइटर सिंगी दमक्तनी हाइना मागना फोंदोकी डेली डोस मणिपुर न मयामु तरामना ओक्चरी इंडिया की अहानबा नुपी UFC फाइटर पूजा तोमर की लाइव स्टोरी दा बेस्ड तव वीडियो अमा पुदुना लाक्चरी चैनल असिदा नौना लाक्परिबा व्यूअर्स सिंगसु चैनल असिबु सपोर्ट तवबिना सब्सक्राइब बटन दा क्लिक अमोमतंग नमसिनबिरम वीडियो असिबु अमुतंग मीटिंग तापियु पूजा तोमर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लेबा बुधाना विलेज की जाट फैमिली अमदा दिसंबर की तांग मंगा 1993 दा पोकी महाकना मचिन मनाउ नुपी अहुंगी मनुंगदा अतोम्बिनी जाट कम्युनिटी दा पोकलुबना मखोइगी इमुंग असि मियामगी नोंगनाफम अमदी मिताफम अमा ओइरमकी मखोइगी फैमिली असिगी मरुओइबा इनकम असि एग्रीकल्चर दगी ओइनरकी अदुबु लाइफ थीबा एक्सटेंड अमदा पूजा तोमरना मसागी चही तरुक सुरकपा अदुवाइदा माकी मपा लेकिदे असुमना असुक नौख्रबी अमदी जाट की कम्युनिटी अमदा पोकलुबी तोमर मपा काइनरबगी मतुंगदा अदुकी मतिक यामना वाना लेरकी अदुबु माकी ममागी होना चमना मखोइ मचिन मनाउ अहुमबु लाइरिक लाइसु निंगदिजना तमलकी मखोइ मचिन मनाउ अहुमगी मनुंगदा अनि अमदी लाइरिक लाइसुदा थवाइ यामना यावरकी अदुबु तोमरदी साना खोनबदन हेना थवाइ यावरकी लाइरिक पाबगी मसिंगदगी नुपा मसा सिंगा फुगाइनबने हेना मसिंग यामलई अंगांग ओइरिबी पूजा तोमरना असुमना खनकी मदुदी मखोइगी कम्युनिटी दा नुपा मचाना नुपी मचादगी हेना पामी हाइबा अदुना महाकना खनकी करिगुमा नुपा मचा सिंग अदु महाकना फुगाइरबदी सोइदना महाकपुसु मियामना पामगनी हाइना असुमना अंगांग ओइरिबी तोमरना खनकी मतम अयामबदा महाकना नुपा मचा सिंग सानगनी मदु उबदा महाकी मरी मता अमदी ममाना मपान थोक्तनबसु चैबिगनी मतम असिदनी पूजा तोमरना टीवी दा जैकी चान की फिल्म्स मयाम अमा येंगदुना असिगुम्बा चै थांगबा असिदगी काउथोई अमदी ट्रिक क्या अमसु तमनबा होनाचै लौ सिंगुबना मखोइगी मरुइबा सिनफम अमदी इनकम लाखफम अमा ओइरंबना पूजा तोमर की मपाना थंबिरंबा लम मचेत अदुदा मखोइना चू थादुना मखोइगी हिंगननबगी उपाय अमसु ओइनरमकी महागना स्कूल दसु कराटे की क्लास सु यावरई अमदी स्कूल की कंपटीशन क्यादा माई पाक्तुनसु लाखी मतम असिदगिनी पूजा तोमर की MMA फाइट ता माकी सिग्नेचर अमा ओइरिबा साइड किक की टेक्निक अदुसु तंबा होरकिबा असुमना पूजा तोमरना लाइरिक तमना तमना ममागा मखोइगी इंखोल की थबक क्यादा थवाई हकचांग यावना मतेंगसु पांगदुना लाखी असुमना लाइरिक ते मै ओइरप तौतुना लाखिबी तोमर की ओइना मरुक मपांग क्या मरुमसु लेरखी माकी असंगबा मतमदा ममानबा क्यागा साना मिनदुना होरई हेक पिकलिंगाइदगी हौना साना खोनाबदा थवाई यावरखी अमदी ममिंग चटपा सानरोय अमा ओइबगी मंगलान अदुसु लेरखी अदुबु UP की बुधाना गुम्बा विलेज असिदा नुपी मचा अमगी स्पोर्ट्स की फ्यूचर असिदी यामना अरुबा फिबम अमनी हाइबिया महाकना खनकी मार्शल आर्ट्स असिना महाकपु सोइदना मफम असिदगी थापना पुथोरकनी हाइना माकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग असी ऑफिशियली नत्तबिदा माकी विलेज तगी तंबा हौकी महाकना तोइना मफम अदुदा अतै नुपासिंग ट्रेनिंग तौबदु येंगनी अदुगा अमुक मतोंता प्रैक्टिस तौजगनी असुमना महाकना मसागी चही 13 सुरकपा अतुवाइदनी वुसुगी ट्रेनिंग तौबा हौकिबा निंगथिचना गाइडेंस फंखिद्रबसु मसिगी पामजबा अदुना
Wusugi masana asida National Wusu Championship ta gold medal mangarak lawba ngamki. Masida natte makna India gi damakta Wusu World Championship ta fawa represent su tawrumki. Matam khudingda mahaki mamana haibikiba kiganu kanna hotnaw haiba wahai adu makna warakpa matamda ningsingi amadi masina henadum pangal su pibiki. Mahakna fight kaya ama mai paki adubu masina mahaki imung manungda ikan kanabadi pikite amadi paisagi awat padusu mengkat pangamkiramde. Masigi su matakta mahaki machegi medical fees asisu pinaba hotnabada mokoigi imungda awaba ama haibatu oinaki. Mahaki hotna jaman aduna ikang kangodana 2017 da mixed martial arts MMA gi fight amagi damakta lupa lising yang kigi offer ama fangki. Wahi adu hekta bada mahakna sukmatagi pakum amakak piki. Fight ki mapam adu kadaidino haina. Maramdi masidagi panggadawriba paisa aduna maki machigi medical fees da achowa mating ama suidin oinagadawribani. Asumna POOJA TOMAR na asigumba fight macha kya liptana sanarakpana Matrix Fight Night MFN gi meeting changba horaki. MFN asi Bollywood ki afaw actor Tiger Shroff ki family na promote tobu company amani. Masigi matung 2022 da Tiger Shroff ki sister Aisa Shroff na POOJA TOMAR bu Indonesia gi Bali da leba Soma Fight Club ta training tongna ba sponsor PK. Ta sing na POOJA TOMAR masada strength yamni yawba amadi will kan ba sanare amani. Adubu mahaki watiba asdi dedicated oiraba coach amani. Masagi chahi kunganipan surakpa matamda mahaki apamba dumog fangle. Masigi matungda matik chana amadi anoba masaga chana ba technique chang naiba diet ki maruiba kya adubu fangmang amjaki. 2023 gi June thada pangthokiba MFN World Championship ta Tomar na ringda amuk halaktuna champion oibasu amki. Yamna harawna mahaki championship belt adu puduna mamagi manakta sulaki. Adubu amukasu mahaki khungang adu yawbaga mapam adugi mamanabasingna amuk laknabire. Makoina hairaki nangi belt adudi yamna pikle. Achoba UFC gi oina puraga lakpa ngamgadra haina. Matau asumna mamanaba mayamna laknaba aduda mahakna MFN gi champion oiraklabasu ahing adumadi tumba yakide. Mayam sing adubu pau kumpinaba POOJA TOMAR na ayuk nungkil khaidina yamna kanna training chawba horaki. Mahaki hona zaman aduna October 2023 da Ahanba Nupi MMA fighter ama oina UFC Octagon contract fangkiba Indian ama oike. POOJA TOMAR na MFN gi champion oikraba adugi chahi amagi matungda Octagon na UFC gi bout amagi dama Ahanana laki. Fight asimadi mahaki champion oinaba kakinatre. Nupi ama oijarabasu miyamgi respect adugi damptani. Yamna tough oiraba minute taraga mangagi second round gi fight loirabagi matungda maki coach na lauki namit pangto o aduga tinjilu haiba wahi aduga fight atuda POOJA TOMAR na masagi leizabi energy amadi willpower adu sizinaduna opponent adubu mighty bapiba ngamnaba sanaki. Maki Brazilian opponent Rayane dos Santos na lauduna makpu kihanaba honaki. Adubu amukhana POOJA na lauksinduna maki signature sidekick kausinduna Brazilian opponent adu paithokduna taki. Fight adugi aroiba minute manga adumadi yamna energetic amadi willpower ga loinana sanaki amadi split decision da Tomar na 30-27, 27-30, 29-28 ta UFC gi Ahanba bout adu mai pakpangamki. Matawasumna POOJA TOMAR na India gi mingsat puraktuna India gi Ahanba UFC da changma ngambi Nupi fighter amadi fighter ngamkiwi Nupi ama haibidu oiba ngamki amadi anauba puwari ama iba ngamki. Hausik maki oina POOJA TOMAR gi world ranking asi 59 suda leire amadi ngasi phawda MMA match taraga humdoi sanakre. Masida mahakna mapalak thoiba ngamki amadi marina maithiki. Ngasidi Nupi bu hantana lauba jat family da machin manau Nupi ahumgi imungda atuanbi oiribi POOJA TOMAR na makoigi community khaki natna India pumbagi oina anoba wari ama ibasu ngamja. Mahaki mache amana doctor aduga amana nurse oiduna ngasidi yamna nungaina leibisu ngamja. Mata asida Daily Dose Manipur na mayamdagi kaina biya takni sai amati matangi video da amuk tenabas.